South Africa ningizimu Africa kubunakuphi kufinyelela khona ke leliphimbo nina besilo nina bakantu ubona wonke umuntu othe wathatha isikhathi sakhe wabheka ke lo mbukiso kanye wabukela ke yona ke le episode siyakubingelela ke siyakwamukela ke kusona ke enye ke episode yethu ke masithi ke sisesikhungweni the Varsity ke podcast ke lona ke igama lohlelo lelo thina ke siza kuwena sibukhoma lapha ke siqhamuka ngaphansi ke kwesikhungo semfundo uKZN ngaphansi ke kwesikhungo sase Respect okanye ke uMkhonto enye ke yama campus ethu ke sinawo la ngaphansi kwe uKZN so ke siza kuwena namhlanje siza nohlelo ngobuleke olu special kakhulu uhlelo lithe alihluke kwezinye ngempela ke inhlelo mhlambe sibe nazo siphethe ke into ehlukile kakhulu mina ke igama lami ngusiphamandla upha abathi mabuthi kwamgilicha umfana kwamhleko umfana phansi ke le matuba inkundo sesigodi ezikhona ke insizwa zakhe zikhona ihambeli ukhona ubhodi ke umsindazwe futhi ngomunye ke wabathuli nabatitili futhi ke balo ke lolu hlelo lethu umsindazwe mfethu ngaphambi ukuthi siye kuyihambeli zethu asikubingelele bhuti wami siyathemba ngoba babuphilekile namhlanje yonke into kahle usiphathele iqhawula kithi yini le ethi namhlanje siza la kubantu ngiqale ngikubingelela manqoba igama ngamdlethi sibongo nami ngisuke uMdubaduba umkhaya namhlanje isifiso kahle bokuthi silanda abafowethu laba bamaqembu ezepolitiki ngaphakathi ecampusini njengoba kuzoba nama election ukuthi sizokwazi ukuthi sidlulise umyalezo ngabo ukutshela abafundi nokuthi sibabuze nathi ukuthi indaba mhlawumbe bebona ukuthi bakufanele lokho abathi bayakhupha ukuze sizokwazi mhlawumbe umfundo ufuna ubanikeza azi ukuthi bamphatheleni ukuze ezokwazi ukuthi uma bagxeke ethi sibambana benzi kahle ukuthi babemthembisile sifiso sethu kube ukuthi bekhona wonke ama organization angaphakathi ecampusini kodwa ke sigcine siphumela ukuthi sixhumane nalaba abambile kwi-MK kanye ne-team shuke ngicabanga ukuthi bazomchaza bona kahle Futhi sisakhuluma nje lapho because namhlanje ngifisa sibheke indaba ezinkulu indaba ezahlukahlukene ngaphansi kwayo uhlaka lwepolitiki mhlawumbe but ngifisa siqale sibheke umsindazo singakayithuli nje ezihambile zethu kusho ukuthini mfowethu kuwena njengomuntu nje engengisho mhlawumbe ngithi ungaphansi mhlawumbe kweqembu elithize noma ungaphansi kwento ethize mhlawumbe emhlanganisa mhlawumbe nepolitiki but kuwena uma sikhuluma ngobuholi sikhuluma nge-leadership yini efika kuwena mhlawumbe ungayichaza kanjani Futhi masikhuluma ubuholi uma ngikhuluma nje iqiniso elami nje ubuholi nepolitiki izinto ezimbili ezihlukene kodwa ke sivamisile ukuthi kuyipolitiki sibathola abaholi kuyo lento le epolitiki kodwa akusho ukuthi umholi kumele abusopolitiki noma usopolitiki kumele bomholi kenzeka ufica usopolitiki ongeyena umholi kenzeka ufica umholi ongeyena usopolitiki so ukhona khamba ibanga lingakanani thatha isikhathi singakanani okay njengamanje lo muntu sikwazi ukuthi simbize ngomholi noma kubizana ukuba umholi because kuyenzeka msindazwe sithi siyakhetha sithi msindazwe sihole kule ndlela mhlawumbe ngoba wena uyayazi inyathu ukuthi ibheke ngapi kuyenzeka mhlawumbe sithi siyakuthemba sithi usihole ngenhloso yokuthi mhlawumbe usilekelele ngezinto ezithize so ingakho ngifisa ukubheka ukuthi ubuholi ngokwakho kuhamba kube ibanga elingakanani ngivamisa ukwenza isibonelo ngestimela sure inqole engenalo ikhanda ihamba for sure cabanga ukuthi umholi ungena kanjalo ukuthi yena umuntu osuke ozohola ezohamba phambili ukuthi siye endaweni enhle noma siye endaweni ebuhlungu kodwa yena lo osuke ehamba phambili inkinga zonke sibhekana nazo wena kumele iqale kuzo bese siyahamba isikhathi esiningi esivamisa ukuthi sibasebenzisa kakhulu labo epolitiki abantu bavamisa ukubasebenzisa ukuthi kunenkinga esibhekene nayo sifuna umuntu ozosisiza ukuthi siphume la bese yangena kumholo lena osuke ehamba phambili lena ukulekelela bona abantu ephethe into yabo ngoba ngebeze bekwazi ukuba phambili bonke isikhathi ngendlela esesidefinelwe ngayo lento yobuholi kanjalo kodwa ke njengamanje isikhathini esikusona uqiniso noma iqiniso lobuholi sibona kangakanani because mozobheka inhlakeni ezahlukahlukene la abantu abaholwa khona mhlawumbe ngabe semphakathini ngabe sesikhungweni njengoba sesikhungweni baningi abaholi ngokwinhlaka zabo ezahlukahlukene abantu mhlawumbe efike bathemba abantu ekutheni bengakwazi ukuthi bebalidele kule ndlela mhlawumbe noma kumadlela ahlaza la abasuke bewabona but mase benikeze ithuba yashintsha so lento yobuholi ithi uma ungakakhetha noma uma ungakahlali esihlalweni mhlawumbe usabonakala njengomuntu ongaba namava kuthenini enza umehluko yini efika ishintshe umuntu uma esengenile sekuthiwa njengamanje nanti ithuba ilakho lithatha yini eshintshayo ngicabanga ukuthi iphutha lokuqala ukuthi sitshela ukuthi umuntu uyazi la afuna ukuya khona imvamisa ukwenza njalo kusibona usibani mhlawumbe ngoba bangumsindo noma enza ukuthi bese siyamthemba ukuthi yazi uyikhuluma kakhulu indaba yethu mhlawumbe ngasilekelela ukuthi abomholi masimthathile sambeka kuleyo ndawo kanti akazi ukuthi kumele abhekele noma ebhekele shuthi iphepha sidayiselelo ngomlomo sakalifunda kodwa so ukuthi naye bengazi ukuthi akazi mfethu singageqa amagula mfethu singemuka asamukele siphinde sibingelele kuzona mfethu ihambele zethu ngicela siqale ngapho ohlangothini sokuncela mnewethu yebo mfethu
Niyaphila mfowethu? Ngiyaphila kunjani? Hayi mfowethu usabe usuyithola mne wethu kumbukelo kuyena sibukele njengamanje. Uthule lenhlangano oqhamuka ngaphansi kwayo masuka kwena sobe sesingena kunayi futhi yakwethu. Okay, hayi okhulumayo umthunzi wakaMilazi. Ngibuya ngaphansi kweTeam Sugar, imilo sikhala kweTeam Sugar la eUKZN campus. Ngibonga. Milazi mfowethu sizwele igama lapho kakhulu eminyakeni edlule Milazi abantu besho bethi Milazi ngokukuthemba. So ngifuna ukubuza ngisusa kumdletshe umbuzo mfethu ngoletha kuwena. Kuwena mfowethu ngingakubona mhlambe kwavela mhlambe inhlakeni eziningi ngaphambili sisazothi usithinde lokho. But ngiyacela siqale sibheke kuwena njengomholi ngicabanga ukuthi mhlambe ngumunye wabaholi noma wabasunguli noma usihlalo. Ithini i-relationship yakho noShukela? Oh, noShukela. Njengoba wazi ke mfowethu ngathi ngifika la esikoleni ngaba ilunga le-EFF ngase ngihlala izinto zangahamba ngendlela kumele sihambe ngazo ngoba uyazi ke zonke inkangano alikho ekhaya elinganazo inkinga zakho for sure so uthi inkinga zaziningi kakhulu sase sithi alright ngoba vele inkinga zakulomuzi ziningi nakwamakhelwane kwakuningi kakhulu so sasithi masikhaleni phansi ke sikhande elinye ikhaya elizazama ukuthi li-accommodate abantu abanye abafikayo. So kuShukela uvela njengomsunguli noma uvela njengosihlalo noma uvela njengani? Ngingakubeka ukuthi mhlambe ngokwale campus esikuyona ivuke ngami mina umsunguli kwathiwa sikukhethwa ke abahola ethi uba nokukhethwa kwabo unyaka nonyaka ngase ngibekwa ngetime ngimosihlalo uqhubekela. Newethu sibuye mfowethu size ngapha bese ukudla isandla mfowethu sibingelele bhuti omdala. Ngibingelele kakhulu ngiyabingelela bhuti ngibingelele kakhulu ababukeli okhulumayo uLwandile igama isibongo ke ngwakaRamabihle ngifunda khona la eUKZN. Sure mfowethu kuwena mfowethu uza kubantu njengamanje because njengamanje siyaphuma siyakubafundi ukuyibona esithemba ukuthi mhlambe bazobe bethatha isinqumo sokuthi bana abafisa ukuthi mhlambe bebahole ngaphansi kwaso lesi sikhulu. Wena mfowethu uza ngaphansi kwaliphi iqembu because ngiyabona engathi kunomshado futhi okhona egcineni. So ngaphambi kokwasifika emshadweni nawe uqale wawo umuntu nje oyiqembu oseqembini la. Liphi iqembu mfowethu oza ngaphansi kwalo and mhlambe usiphi isikhundla makuthi khona isikhundla okusona mhlambe nawe wona olusungulile? Empeleni lutha kumina ngilisungulile iqembu ngiphuma ngaphansi kweMK Student Movement. So MK isunguliwe bakhona coordinator abafowethu oShelembe ibona abaqalile and then sasesafika ke nawo. So ngiphuma ngaphansi kweMK Student Movement uChairperson uqokiwe ozobe ranela ama SRC elections lawo siyakona lamanethu uyilandelayo. So msindazo mfethu bayithola ababhemu ngokuyithula kwabo but ke ngifisa sike singene mhlambe kwingqithi yohlelo lethu masibheka mhlambe siya kuma elections ngohlaka 10 10-11 mhla 10-11 mfethu siya okhethweni labafundi la khona bazobe bekhetha khona ubuholi abakuthembayo ukuthi mhlambe bangakwazi ukuthi ubenzele umehluko ke ngiqale kuwena mfethu uMkhonto mhlambe sibheke ukuthi wena ngokwakho ekufikeni kwakho la esikoleni ngaphansi kweKZN ukuze kube imanje mhlambe iziphi inkinga osuthe wayibona abafundi abaningi abakwazi ukuthi babhekana nazo noma uzobheka lezo inkinga eziningi ikhambi lakhona mhlambe namanje asinthuli because mozobheka iminyaka neminyaka seshawa inkinga ezifanayo but ke kwi-experience yakho mfowethu since ufikile ngaphakathi esikhungweni kuneyinkinga engasho ukuthi mhlambe izona ebeyiseqhulwini kusuka ngawo leyo nyaka namanje isekhona iziphi mnewethu? Okay, maphinde ngibonge ithuba mina esikoleni ngifike ngo-2021 inkinga zazikhona zaziningi kakhulu zasuka from ama-res ayishoda namhlanje asashoda. Uma singule ema-res singakhuluma indaba zika-SRC basali unyaka nonyaka leya basali hlezi iphuma uthi mayizophuma iphume late company registration isivaliwe. Sometimes iphumela umuntu ongafanele kumele iphume kuyena. Siyandase ngoba ngokwe-SRC basali kumele iphumele umuntu vele onganawo funding ivele reflect umuntu onawo funding bese kuyela ngemuva lo ifuna ngempela angasayithola. Inkinga esinazo ukuthi clinics ne-clinic la esikoleni ayivuli 24/7 unothi uyafika ngo-2 emini kuvaliwe. So inkinga ye-clinic nekuyaba inkinga kakhulu. Inkinga yama-ambulance nayo siyinkinga kakhulu ngoba uyagula uzohamba isikhathi eside ambulance ayifiki. So inkinga ye-ambulance, inkinga ye-clinic, inkinga zo-funding. From 2021 kwakukhulunywa indaba zokuthi lento zabantu besifazane ama-sanitary towels okunatholakala
namanje akukho ngisho kodwa atholakala ecampusini yethu nama-food parcels-ke kunehleze iy'nkinga ukuthi impuphu nje kuphuma 2.5 wenyanga yonke so ezinye-ke zezinkinga esezibhekana nazo unyaka nonyaka. Newethu mfowethu uhambeni lakho esigabeni nje mfowethu ususifikile ngaphansi mhlawumbe wasesikhulu ngiyazi ukuthi mhlawumbe nazo zikhona iy'nkinga uthe wayibona ey'ngafani ney'the zabona umnewethu ngoba uma uzobheka mfowethu sihlukene sikhula sibaningi kepha sihlukene ngamawodi. Ya futhi ngakusho okuningi yena usekubalulile umuntu omdala but enye into iy'nkinga esibhekana nazo othola ukuthi ayinakiwe lezi zinto lezi zama-ethnic group ngokuhlukana. Some of the students they feel like they are excluded e-UKZN, are not included. Remember e-UKZN masikhuluma we are mixed, kukhona beSuthu, kukhona amaZulu, kukhona amaXhosa, but every time when makuba khona ama-heritage day kukhona laba aba-exclude-wayo abanga-include. So thina we are here to come here senze ukuthi si-create a healthy environment whereby umuntu angeke aze asabe ukuyiveza nge-culture anayo. This is also a challenge. Ama-student amanye they are facing amagama like if you speak another language umuntu angayi-understanding ngasona isiZulu uthi uyikwerekwere. So we have to create a healthy environment kephi la institution so that thina ukuba kwethu lana sizosolve iy'nkinga but we also have to educate ama-student so that masebuyela in the community kuzo-avedeka lento esibiza ukuthi ama-civil war. Understand? So amanye ama-challenges lawo esibhekene nawo la khona lesikoleni amanye ngizoyibala nje bafo singakhuluma kuney'mbali zethu la esikoleni fethu kuney'ntombi. Iy'ntombi zihamba umhlanga ne ibhasi leyo mali ebhasi kumele iphume ku-SRC to support but abavumelekile ukuphatha in ama-culture abo la university but siyakwazi uku-adapt ama-western cultures. Siyabana umisa kuyona into erong ukuthi khona umisa esikoleni bayakwazi ukuhamba ngamaphenti mabemodela but laba abakumele bapractice iculture yabo abavumelekile bona. Yeah, understand. So ilawo ama-problems lawo esisabhekene nawo. Singazo mfowethu ziyakubeka insizwa lapha nazi into zibeka kuthini bhuti. Mnewethu angazi noma nami ngibale inkinga. Hayi cha ngifuna ukuzwa bese ukuphefumula kwakhe uzosephefumule kwanele mnewethu ezisivulela nje sisasihluba lesi sikhwebu esibheke kusona. Yabona ngijwayele ukuzwa abantu abadala bethi inkinga enkulu noma inkinga eyingozi leyo usungaboni ukuthi inkinga. And abafuthi uma bekhuluma la ngithola izinto engiyibona manje ukuthi yazi inkinga le kade ngingaboni mina ukuthi inkinga. Engicabanga ukuthi zinhle kakhulu ukuyixazulula eqhamuka into enjalo ngoba bazosusa entweni enzima mhlawumbe noma bakhulumela ukuthi bazosusa entweni enzima ukuthi angazi abakasho ukuthi bazosusa basabani inkinga nje njengale ebalo mfowethu nama ethnic group angazi abelungu ethnic ngizobala amaXhosa namaZulu nabeSuthu mhlawumbe nawo bakhona namane ethics yabo ya ngoba behlukene nokuhlwa kwabo lento mfowethu sizoyibheka nje kancane lento le ukuthi sihlukane mfowethu lento ifana nento ezindlu emakhaya emndenini ukuthi kuzothiwa lapha esendlini kaManqobo lapha esendlini kaQhubekani iyona lento edala ukuthi mhlawumbe kube noqheko oluningi phakathi kwabantu yabo cabanga ukuthi mhlawumbe lento ukuthi kube nalento ukuthi lo liyahlanga leya group leya yes kufanele vele abantu bekwazi ukuhlukanisa but mase sihlukaniswa ngale ndlela sihlukaniswa kakhulu ngicabanga ukuthi yona into egcina isiqhelelanisa kakhulu yenza ukuthi mhlawumbe abantu bengakwazi ukuthi behlangane noma ngathiwa bazama ukukhuluma ukuzama kwesinye isikhathi ukuze umuntu mhlawumbe umunye mezama zama ulimi mhlawumbe ongasilo nolwakhe mfowethu ubone ukuthi uyazama ngakho konke but ke lezi zinto mfowethu zeyinhlanga mhlawumbe nasizona ezisibuyisela emuva esenza ukuthi singayiphambili. Mnewethu cha ngiyathanda ukuyifakazela lokho yasilimaza siyesixoxe kakhulu mhlawumbe endaweni ehlukahlukene masikhuluma nangendaba yelanguage nangendlela esebenziseka ngayo ngoba umnewethu wabala nje ukuthi uma uzama ukukhuluma olunye ulimi bekubiza ngekwerekwere ukuthi uzama ukukhuluma olunye ulimi bekubiza ngani ngisho ngendlela engivamise ukuba ngakujwayela ukuba lezi limi lezi mawuthi ngizama ukukhuluma isingisi bese niyangihleka mawuthi ngizama ukukhuluma olunye ulimi ngicabanga ukuthi nakhona kwilanguage konke esiyenzile ukuthi zishiyane ukuthi isingisi sisibeka phambili mhlawumbe eUKZN kuze isiZulu kuze isiXhosa kuze ini uma kuyinkinga leyo ngajabula ukuthi ngizwa bana wethu ukuthi baphethe into kanjani mhlawumbe ukuthi bosilandela ngani njengoba bekhuluma indaba yomhlanga abantu abahamba ngamaphenti ko South Africa ukuthi mhlawumbe ucabanga into kanjani ngoba sisuke sifunda ngensuku zomhlanga ngenzeka ukuthi umfowethu uzobiza isilo sibe nomhlanga umhlanga isikole kanti futhi uthini uma ukuthi ufaka indaba yomhlanga ebekhuluma nama ethnic group uma ukuthi ufuna senze umhlanga amaXhosa engenawo umhlanga kuzokwenzakala namaXhosa ngezizwe ne-excluded uma sesinomhlanga futhi eUKZN ngoba phela ubale esentensini elilodwa lezinto zombili. Okay
Okay, so Putwami yabona le ukuthi abantu bazofika be-excluded already they are feeling as ba-excluded. Sisanda kuba khona nemicimbi bekhona la ama-event akhona bekubizwe osaliwa bonke labo bantu labo. So thina we are demanding ukuthi there should be a balance, understand? At least yabo imshado ebamsuba khona lesikoleni, at least asike sifunde amanye ama-cultures, how do they practice i-culture yabo. Makushada umuntu ake kushada umZulu nomXhosa, understand? Sibuke bona i-culture yabo ukuthi into bayipractice kanjani. Asike sithi uma sibiza abantu abazofika bezowenza izinto sibizosaliwe, and then we look kumaXhosa ukuthi obani yena ophusha i-culture yabo simmeme naye afike, so lesibezokwazi ukuthi nabo bafike, understand? Sure. And then lena-ke leyade ngisho le intombi so kuba msusi country ngama weekend, understand? And then uthola ukuthi umuntu baze bagoduke baye emakubo bayogibelela amabhasi ngasemakubo ukuze bezokwazi ukuthi baphumelele, understand? Why lana khona iUMkhonto SRC ingabaqasheli ibhasi? Because bakhona bona bakwazi asisho ukuthi sina sifuna bahambe ngamabele, you understand? But they should be allowed banikwe amavini bangadinga decline ivini afike bezopractice ngaleso sikhathi ugogo mayifikile akwazi ukuthi ba-attend ngaleso sikhathi bazobehlangene ngalo ndawo kuphele kanjalo, understand? Lokho ukuthi bese beya-exclude becishwa ngisho ivini ukuthi bahlangane while kuyi-culture yabo. Nowethu kuyazwakala kakhulu mfowethu. Ngicela ukuthi mfowethu sihlabele phambili ke sibheke ke njengamanje siyabona sihle ngapha kunoMK ngalapha kunoShukela esayidini. But ke semasizwa kunendaba ezithi mhlambe njengoba siya kuma elections engazi ukuthi kunomshado khona. Ngicela siqale siyindlalele nje sibheke ukuthi mhlambe isuke iplento ithini because masobheka isikhathi esiningi abantu baye befuna ukuphusha amagama abo phambili yabona esikhundleni sokuthi kulekelelwe abantu. So umshado kaShukela noMK ufike kanjani kodwa? Okay, mangachaza ngoba nibona uthi Mshuka ivula kulo nyaka. Sure. neMK student movement nayo isungule kulo nyaka la campus. So sike sahlala phansi ke ngabaholi sabuka ukuthi kahle yini sasiyenza wrong sonke lesikhathi. Inkinga sinazo ziningi azilungiseki. So sake sibona ukuthi azabafundi abamnyama the more sihlukana ngokwepolitiki inkinga zethu ziyadileka. Sure. Ngoba kuvamise ukuthi mina mangithi Mshuka ngizolokho ngingena ku Facebook ngithuke MK ngithuke EFF ngithuke inkangano, understand? Akakukho ukubambisana ningabantu abamnyama. Egcineni sonke singabafundi abamnyama. Inkinga mayifika most of financial exclusion ayibone ukuthi ngiMK ngithi Mshuka ngiyini ishaya sonke bandelinye. So sake sibona ukuthi instead of much isikhathi sokusithukana senzanani asabafundi abamnyama sidinhlanganisa amakhanda sibone ukuthi uma sindawonye yini singakwazi ukuyenza ngabafundi abamilite yodwa uqondile. Mhlawumbe umyuzo similazi umilazi siyamkhumbula ngo2023 mangaphosisi ubekade seqhulwini ephethwe iEFFSC phezulu ke wabalula siqala uhlelo ukuthi uma kuneyinkinga ke uyaye uyothola la okungena inkinga khona ezinye. So omunye mhlawumbe uzothi umilazi usimnikezile mhlawumbe ilokhuzana kuyona isikhathi la khona kuyena ophezulu zingake mhlawumbe izinto ethe wazenza ezingenza ukuthi umilazi uma esethi uyinsika njengamanje yeqembu elisize noma engasekho ebusweni kodwa umuntu umeyinsika uyayeme njengomuntu ongikokhohle umuntu mhlawumbe oba namava namazwi amaningi kuleyo nto isikhathi esiningi. Omunye uzothi mhlawumbe ku-EFF wenzeni umilazi njengoba bethi njengamanje ke useyinseke iMK noShukela and kumele labantu sibavotele ngaphezulu kwezenzo zakho umilazi. Mhlambe kwethu kubalula nje into mhlambe nawe usuthe wazenza kulekelela nabafundi kuze kufike manje kusuka ngayikhathi EFFSC kuze kufike ikhathini zikaShukela nomshado weMK. Okay, EFF ke yona ngayijoina vele ngiyi-first year. Ngaleso sikhathi vele ipolitika ingakabi ningi ikhona ecampusini, so ngajoina ngiyi-first year ngaba usekela nobhala. Sure. Ka EFF I think into sayenza kakhulu during first year yami kwakukhulisa inkangano ngoba ngalezo inkathi mangibheka sasiya about 100 and something, so sayiphusha last year besifika ku 500 600 up to 2023. Futhi uma ngabala nami ngangile ngqenyele yadiva iSRC yokuqala eEFF ngalezokathi. Izinto ngangizenza yazekeleni abafundi
okuningi bekungekho major but bengidila nomuntu ngeke afike naye ngaleso sikhathi umuntu ongana funding bekeza show ukuthi funding yakho yalunga umuntu ongathola laptop bekeza show laptop uhamba naye ngaleso sikhathi abanye ke bakutexta no mkhambi ukudla sephelile ngaleso sikhathi babona ngaleso sikhathi and for iminyaka leyo emibili from 2022 to 2023 bengizama ama first years wonke mayikhona ecampusini kube lesuku lapho uzobachazela khona ngama policies wabo lento etrendayo manje ko Wesizwe nako Howard ethi stay on green kwakuyinto yami leyo futhi so ngokwakho voice izinto sozenzile like nezenzo mhlawumbe like ama movement mhlawumbe usuthi wabaqala ngizokhumbula ngokusho kwakho uma lento yokuhambe kuze uzofundiswa ingane ukuthi la isehexagon la bazi sicampus yonke lento mfethu isho ukuthini kuwena njengomholi because masobheka kuwena futhi nawe njengomholi ngifisa ukubheka isithole iside lakho ekuthenini uma ulula futhi isandla usuke ulula ngenhloso yokuthi uthenga amavoti noma kusuka kuwena kuvuka ubuntu kuwena noma phela ikhona lento yokuthi futhi uma wenza into msindazo wenza into ngoba nakho nje njengoba mfethu njengoba uyabona njengamanje futhi nje ake ngithi mhlambe sibheke lapha horeni la4 so yazi ukuthi vele wena u4 uzoshaya njengamanje and mawushaya u4 mhlambe ungayenzanga into yokuthi nokuthi kuzoba khona izinguquko engase zibe khona yabo so ukuze usithenge amehlo ethu noma uthenge ucabanga kwethu emqondo yethu mhlambe kukhona lezi zinto ozozenza so ngifisa ukubheka wena mfethu ekwenzeni kwakhe izinto usuke uzenza ngenhloso yokuthi uzenza njengomuntu noma uzenza njengokuthenga abantu ekuthenini bekhole lento lekholela kuyona okay yazi khona umunye wake washo kimi ukuthi uma size sibuya kulento yobuholi ukuthi ubuholi awubufundeli abanye basuka bezaleni nabo so mina kwenzeni izinto kwami ibhuti nami ngathi ngifika ngelinye nami ngakabe first year sure ngathola abafowethu abangilekelela ngengilabangilekelela ngayo ngasizakala ezinye izinto angikwazanga ukuthola sizokuzona as a festival sayigcina intsembisisa saba nabaphutha saweza nathi singama first years so from lapho ngayitshela ukuthi ijourney mina ngayihamba ezinye izinto ngangazazi kwagcina ukuthi even ama-academics ahambanga ngengira ka-first year ngoba ezinto ezingangazazi nalento yabo 1099 assignment angayifaka nje ngafakwanga lapha ngathola uzilo so nami yabona ngangi-first year ngiyifike ngabona assignment ngayibhala 10 angikwazi uyine ngasubmit ngathola uzilo so from lapho ke i-experience ngaba nayo ngalezo inkathi ngabona ukuthi nokune-gap thizeni kumele ivalwe so nami ngafuna ukuthi from lapho angifisa omunye umuntu mefika la esikoleni abe le experience anayo ekubeni mina nginalo ulwazi sure so okwenzeni kwakho izinto ozenzela abantu zisuke zile ekuthenini uyamdoba lo muntu noma zisuke zile ekuthenini uyayenza lento ngobuyenza because mfethu ngifisa sizoya kuba funga la because kuneliphuzu futhi engifisa silibheke ekuthenini izinhlaka zobuholi because kunokuthi uma sengene uMK emandleni usho ukuthi ushukela awusakwazi ukwenza izinto ulekelelwa amandla eMK leyo nto leyo ukuthi abantu ngathi ngizozba abuse ipower yini noma ngizothi bayenza kanjani so ngifisa siqale sibheke la zeningi mfethu izinto suyibalelile ukuthi uzenzile but wena ekuzenzeni kwakho zonke lezi zinto kwababa usuke ubheke ini inzuzo uyibhekile mhlawumbe khona ezobuya indaba yokuthi wenze lento ukuthi into ezobuya leyo nto ayilungi lakhe kusuke yenzela ukuthi omunye umuntu omnyama njengami abe right ngoba nami ekhaya kusaneyingane ezincane vele esazoya ema-Varsities so nami sizocabanga ezona ukuthi nami ade ngenzele le ngane ezobuya right egcineni nami ngumuntu omnyama ingane yami izofika kulesikhungo lesi nayo izothola abasolekelela Kalungile emlonyeni but khona ngomasikho bethi uthini kwakuthi ngomlando shayiko lasibuke kancane emlandweni kunento engicabanga ukuthi ibalulekile engihlezi ngibona ishayo uthe kuyiphambisa kancane uma ukhuluma ngendaba ukuthi umuntu masengena emandleni gcina ngabe nokusebenzisana umfowethu kakhulu njengoba kuyena uthe ufuna ukuba uchairperson wecampus umbuzo wami uthi ke mfowethu yini SRC yini student organization i-political organization e-university yini umehluko phakathi kwe-MK ekwi-SRC ne-MK erana for ama-SRC elections kuze sizoyi understand leyo nto mhlawumbe ezabafundeni kubaluleke kangakanani ukuthi umfundi avote yini into engasenze uma uthi akavotanga
Okay, so ngizoqala ngikubeke lokho ukuthi i-MK student movement uhlelo lelo elitreatilwe ama-student, understand, so assist ama-student. So engakusho ukuthi iy'nkinga esiy'fisa within institutions ayifani inkinga ey'fiswa kephi ngaphandle, understand. So engakusho ukuthi okubalulekile ukuthi ama-student avote ukuthi one thing ama-student ekumele ayazi ngevoti lakho ukuthi ivoti lakho lummese futhi lungumthakathi, understand. Ngiqonda ukuthini ngalokho? Ivoti le-student ilona elizokwenza ama-student angawathuli ama-res. Ivoti le-student ilona elizokwenza ama-student alale egate next year, understand. Silakule inkinga esibhekene nazo just because of ivoti lani le-student. So engakusho ngama-student ukuthi angavumeli ukucontrolwa uthando athatha ama-decision a-wrong. Angazi uma ngizwa into engishoyo. Ama-student awathola ama-funding because of i-vote. So it's important ukuthi ungavumi ukucontrolwa uthando. But khona into yakakhulunywa uFloyd ngezinye izinsuku wathi masikhuluma ngepolitiki politics is not like politics is not a talk, understand. Ukuthi wazali usupport iKaizer Chiefs akuchazi na kupolitiki ngoba wazali usupport ANC kumele usupport ANC, understand. But we have to shift ubona into ephilayo, understand. So engisho ukuthi kubalekile ama-student mfethu ukuthi we are in a situation njengamanje ukuthi sinama organization ekade khona ephethe njengamanje. We have to choose ukuthi omuphi obhede kangcono kunomunye, understand. So we are trying to come ne-alternative, into entsha engakaze abasemandleni ukuthi basinike i-chance bakhombise lokho esibathelise khona. Yokuba umsindazo futhi ufaka umbuzo ngisalinde impendulo yawo mfowethu ufakile because akuyayizwa mfowethu impendulo but first ukuthi njengoba umsindazo ubuza nje ukuthi kuwena mnewethu i-SRC iyini kanti futhi i-student organization noma inhlangano yabafundi iyini futhi? Okay, SRC is the Student Representative Council. So kuwena ichaza ukuthini? Urepresent ama-student. Yes, baku-SRC. Ngifisa sibheke mnewethu ukuthi mhlambe uma uyibekela abantu like iziphi mhlambe izinto SRC ilingana mhlambe ibanga kumele ulihambe ekukhaveni inkinga zama-student mhlambe iziphi inhlaka kumele wazi ukuthi uyayithinta yabo, like SRC ikhandwa abantu abakanjani, ikhandwa obani yabo? Oh, so SRC most with SRC usuke usebenzisana ne-institutions, understand. Lokho ukuthi usungasabheki kuningi ukuthi uphuma kuyiphi organization, understand. You have to help wonke i-student ungabheki ukuthi uqhamuka kuyiphi organization. Is it uqhamuka kwi-EFF, uqhamuka kwi-SASCO, but to help to represent wonke ama-student, understand. Unlike kwi-organization, i-organization ngicabanga into ecishe ifane, understand. Kwi-organizations sihlanganisweni ama-ideologies afanayo, understand. Yeah, so okay. No. Baba, nanti fresh aliyafika. Sure. It's okay ukuthi nithi nicontestela ama-election. Yeah. Yini ama-election SRC? Nina ama-office ngibona ukuthi kune-office kuthiwa la chairperson yini ekumele ngiyilindele mina kuma-SRC, yini ekumele ngingayilindeli kwi-SRC. Umuthi isebenzisana nesikole kusho ukuthi isikole mawukuthi sithi siyayivala i-registration manje abafundi bengenayo funding nisebenzisana naso kuze kufike phi ninqanya yalezo nqumo zesikole? Lo ku-SRC mfethu uzofica abantu abarepresent ama-student abaqhamuka kuma-organization, uzofica u-chairperson, uzofica u-finance, uzofica wonke abantu abarepresent ama-college rep, understand, which are representing ama-student aqhamuka ngaphansi kwe-organization. So umsindazo ngiyabuza umsindazo ukuthi ufuna ukuya kuphi? Milazo mfowethu sicela siyakulelana mfowethu. Umuntu ofika eVarsity akazidutho ngesikole, akazidutho ngeSRC, akazidutho ngeinhlangano zaseVarsity. Kuwena mfowethu iSRC iyonke isho ukuthini okanye iyini mfowethu? Because sike sibheke uma ngaphosisa ngombani uzokhumbula kuye kwaba nezinkinga eziningi kwathiwa iSRC idayisa abafundi kwisikhungo kanjani. So iSRC kahle kahle sebenzela bayisebenzela isikhungo noma sebenzela abafundi? Okay. Lento ngizoke ngiyibeke sobala. Sure. Mawu SRC usukumele bona abafundi ngoba ibona basabakuvotelile ukuthi uyoba represent idingo zakho. So lento enzakalayo ke, so wena mawu SRC nangelodwa ilanga akumele ukhulume into esikhambe uthanda ukukhuluma isho abafundi. Noma abafundi bangathi uhambe uyosho ukuthi wena vele mawu SRC kakhe awunamandla. Sure. Amandla akho ngothatha kubafundi.
You understand? Noma abafundi bangathi hamba yosho ukuthi sifuna allowance bo 5000 ngeke ubatshele kungeke kwenzeke ubamele wena okwakho hamba yosho ukuthi abafundi babangivotela bangithula bafuna 5000 uma uhluleka nakhona alikho icala phindelo yosho ukuthi ngikhulumina kanje impendulo ibuye kanje uma bekuthuma futhi hamba yosho kanje uyaphindela so akahle noma uyeSRC akathi uyisithunywa vele sabafundi. So I represent isikole represent umfundi okuthumile ngokufaka office. Athi uma ngacela lesihlehle sibheke ukuthi mfowethu uma uthi uyathunywa uma uthunywa ke kufike ukudlula umyalezo uhambisela ukuthunywa khona bese uyabuya nomyalezo usuka la kade uthunywe khona. Esikhathini esiningi mfowethu lokho nokumele nje ungafika la eVarsity angikhumbuli mhlambe ngibona noma ngicathi bangaphosisi kwaba kanye mhlambe eminyakeni emithathu mhlambe kwaba kanye noma kabili eminyakeni emithathu ngizwa from usihlalo wecampus into mhlambe inkulumo esuka kusihlalo wecampus mhlambe address abafundi ngeinkinga abasuke bebhekane nazo ukuthi mhlambe singalasha kanjani ngephi into esihlezi siyibona ngiqhamuka ikhathi sekusele lokho njengoba nje kona elections ngomhla yes ngokesina ngolesihlanu nina nizobe semqhamuka nini last week nisitshela ukuthi okay now ama rights selethele la ama rights kade nisiyekile sihleli singenalutho silambile sisingxakini ezinkulu ngendlela esimanga kusuka ngonyaka odlule sinifaka emandleni kwaze kwafika ikhazi registration kwaqala unyaka kwaze kwazoba lesi sikhathi sikusona njengamanje ukuthi kumele sinikhiphe sifaka abanye phela sibone ukuthi nenza kanjani so ngifisa sibhekela ukuthi iSRC mfowethu suke sekwenzakalani masekwenzeka kanjani ngoba phela futhi nidlala ngathi but enye into campaign nami ngike ngayinotice campaign nawo ke wabona ifuthi bokhona ngikwenza ukuxhumana last year ka EFF ngangibuya ngikuveze lokho ukuthi as much as ngiyeF ngangibuya ngikuveze lokho ukuthi lana akwenzakalanga ngendlela lana kwenzakalanga ngendlela ngoba mina ngikholelwa ukuthi mawuyingane mawuyesela sofana nengane uthunyiwe mawuthunywa umzali yonke impendulo obuya nayo uyayiletha so iphuthe silenzayo zabaholi isikhathi esiningi mawuhambile wayozama into wahluleka bese uba namahlo noma uyasaba kuzosho ukuthi bafowethu kuyanqaba sure so I think iphuthe elikhulu esibana lokuba ile mhlawumbe uzama into kungalungi bese nawe ke uyahlala ungasasho lutho. Okay. Hayi ngiyakuzwa mfowethu mina ngicela ukubuza lo mbuzo futhi. Ubala inkinga ze-clinic. Yebo. Uzokwenza ngani ukuthi i-clinic isebenze? Ubala inkinga ze-ambulance. Ambulance yebo. Maphongo noma maphonya yini igama lama-ambulance? Awu-2 ama-ambulance akhona. Uzokwenza akhona la ecampusini. Maphonya igama la. Awu-2 kuphela akona wesikole. Shuthi kunomuntu abamqashile. Wenza ngani wena ukuthi la malokhuza lawa ama-ambulance ebe maningi noma uzwenza ngani ukuthi hamba isikhathi uzothi isikole siqasha abanye sikhuluma nangendaba yama-res uzothi isikole sithenga ama-building wenza ngani ukuthi abafundi bengalali esangweni uzothi abangize noma sebehlale emakhaya wenza kanjani ngokuhlohlona lezi zinto lezi nkinga ngizama ukuthola isixazululo neka-funding uma ukuthi mhlampe imali ka-NSFAS imali ye-SRC fund kuthiwa mhlawumbe 4 million ngenza isibonelo uma ku-4 million mase uhlukanisiwe kwasala abafundi abawu-100 bavaleleka ngaphandle ukuthi bekuphethe iSASCO bekuphethe EFFSC bekuphethe MK bekuphethe Team Shook noma bekuphethe ini bekuzovele kuvele ku4 million bekuzosala abantu aba100 ngaphandle wena wenza ngani ukuthi at least abayi 50 abantu abasalayo. Okay awuthi ngiqala indaba yeclinic iclinic uma uthi siyabheka isizathu why kakhathi nasithi mayivule 24/7 ngoba uyakwazi ukugula ngo12 ebusuku ugule ngobani isikhathi ugula kunasesikhathi. So iclinic yala esikoleni kakakha bafuna ukuholela abantu into sele sayibona leyo so ukuthi kuba khona unesi ahlale limanzi acomplain ahamba kufika omunye acomplain ahamba ekubeni la eTennisini sine ratio dokotela every day bayavuka bayenza ama practical ngo grace ngoba nibani ngo grade sure so why labantu bangathathu benza ama practical la ekhaya le clinic sebenza abantu abawu2 if they can take 4 emini 4 ntambama bayenza ama practical wabo la ekhaya phela yukheze leni vele iyona ebafundisayo so why ngabathemba abantu babo bazosebenza la ekhaya so ingathatha 4 emini 4 ntambama
Sesiyenzani? Iyasebenza iklinikhi lapha. Ngeke ngifica kuvaliwe nje mina. Iyona ke lenki uTodo amanesi abahlali. Mina isebenza kanjani lento? Yazi lento mina ngiyaxa cause yazi mfethu ngempela mhlambe sikaningi mzala siya lapha na eklinikhi. Angikhumbuli ukuthi siyasizakala mina. Ukazi lapha eklinikhi ikhona into eyenzana. Yeah, singasho kanjani ndayisebenza ngoba vele izinto sifocus kulezi zinto lezi siyazikhokha izinto ezibalulekile. Kodwa eclinic ye-24/7 kuphosimo singaba nayo. Odokotela abagcwele lapha. So we can have 4 imini phone number bashitshane ngama shift sesina 24/7 clinic. Okwemithi nani sesokubona ke ivuliwe 24/7 sesiya verify ukuthi yonke imithi ihamba kahle. Ingasizeni kule nto yama ambulance. Yeah. UK zedeni ikhokha ama-million kwikhampani ebizwa ngoMaponya. La ma-million lawo ekheze ephuma eMaponya, they are more than enough to ungathengwa ama-ambulance azobona isikole. Ngoba manje siney'moto lezi RMS lezi. Ngiyaqolisa ukuphazamisa ukuthi ngiyayisaba nama-politicians. Ama-million amangaki? Ama-million amangaki? Ayi uma ukuthi ama-million. Yeah, in 2021 they were saying roughly 2 million. Okay, ayaqhubeka. I understand. In 2021 it was roughly about 2 million. Ayaqhubeka nephone. Yeah, so iminyaka ihambile manje 2024 asika updated ukuthi isithatha malini iMaponya, but yona ikhona leyo mali. So leyo mali abayispendayo why bangavele bathenga ama-ambulance awu-2 once. Ama-ambulance awu-2 they can hire ama-ambulance if awu-2 they can hire even ama-postgraduates awu-4 angana-funding azoshayela lawo amakhumbi. You understand? Which means uma-34 ukuthi ambulance eyodwa ezoba nabantu abawu-2 omunye ushayela emini omunye entambama. Uma kwenza ukuthi le clinic into boyiphuthumela uyithola ukuthi ngabe udinga isibhedlela sangempela i-ambulance ikhona lapha RMS ipakile 24/7 nabo driver babakhona emini 2 emini 2 ntambama. So leyo mali leyo ekhezi beyispenda ke leyo ezohamba ama-million kweminye iminyaka singayiletha siyilethela kwi-TSSA&MKSMcolution yenza umsebenzi obonakalayo. Okay, shothi usuphendule resi, usuphendule eclinic waphendula ama-ambulance waphendula ne-funding futhi. Kushoda lena ke manje eyama-res. Ukuthi nenze njani? Nithi isikole sithenga amanye ama-building. Okay. Ama-building indaba yokwathenga uyakwathenga okwamanje kuba lezi hamba nama-process amaningi zokuthenga nani. But indaba yokwenza ama-lease nama-landlords ama-building akhona ama-building maningi right. Yabo ngoba vele i-crisis yama-res ayiqali namhlanje yaqala ngo-2019 kuze kufake oSaynews oSayville kwakungama-res ase-DUT asethathwa afakanda UKZN ngoba kunesidingo sama-res ngaleso sikhathi. So sithi i-UKZN noma abantu bakazi mababheke amabhilidi akhona possible abangakwazi ukhommodate abafundi. Nakhona mabebheka amabhilidi eSRC nayo kumele i-check ukuthi isimo salama-res siyamvumela yini umfundi. Ngoba kunokwenzeka ukuthi kuvule ibhilidi livulwe lapha ka-housing eSRC akawazi umuntu. Mawuthi yabheka i-PA esibanibani ayina Wi-Fi ayinani. So i-UKZN that's i-solution yamanje. Ngaphe January makuzama kwandiswa ini imbede. Uqashwa abanye ama-res azolekile. Ngoba indaba yama-PA nayo yasokolisa ukuziqoshwa ama-PA. Kodwa i-permanent solution kule nto yama-PA iy'ndawo zisakhona kodwa bangakwazi ukwakha amanye ama-res njengoba bakha i-new res evulevule 2021. Sakhuluma futhi indaba yama-res sinokuthi uma sibheka izindawo zokuveza uma kuqala unyaka abafundi thosathi apply res mathi uyafika mhlawumbe ngonyaka zakuthiwa i-res sithathwe umuntu othize yabo and uma ufika mhlawumbe kuleyo ndawo leyo uzothola ukuthi mhlawumbe ispace indawo ayinamuntu yabo mhlawumbe kuze kuphela isikhathi eside indawo engenamuntu yabo mhlawumbe usuyofika lo i-res ayikade inikezwe wena ekade i-allocate wakade allocate kuyona yabo. So nina abafowethu izinto ey'nkinga ey'kanjalo abafundi baze begcine beya kuma-PA mhlawumbe nakona futhi ama-PA kuney'nkinga futhi ey'ningi abafundi abahlezi bekhala ngazo iy'nkinga ezahlukahlukene ama-Wi-Fi mhlawumbe abanye bakhala ngey'nkinga ezahlukahlukene. Nibalekelela kanjani bonke laba bantu kusuka kumfundi mfowethu othe wakhala ngokuthi usedayiselwe noma mhlawumbe indawo kade inikezwe yona ka-housing sebeyithatha beyinikeza omunye umuntu
so akuyena sesifika umuntu ohlala kwi-PA njengamanje mfowethu ababhekene ney'nkinga ey'ningi ezahlukahlukene abanye baney'nkinga no-landlord oma-stand bathu abafuna ukubuyisa mhlawumbe ama-deposits zonke lezi zinto sihlezi sibhekana nazo noma sihlezi siyibona isiphi mhlawumbe iliphi ikhambi eniza nalo kuzona kuphendula isihlalo ngivele wena ose-office so lena yama-student othola ukuthi athole i-offer yama-res aqeda ngawatholi ngicabanga ukuthi kuzomele kube yithini sizama ukuthi sibe accountable kuyona eyithini kuzomele siqikelele lokho sikwenze sure ukuthi umfundi beyitholile i-offer ye-res uyi-acceptile yini ukuze ayithole into ekumele iqale siyibheke ukuthi angani i-offer yona le ye-res uyi-acceptile yini ma-acceptile-ke kumele kube ukuthi thina siyakwazi ukuya ka-housing sinabo-RA bakhona bazodila nalawo ma-issue lawo bafike basho ka-housing ukuthi no nangumfundi uyitholile offer ne-res is supposed to behave i-res imnikeni i-res understand leyo kumele isetshenzwe yithina i-SRC so le yama-PA yamo-landlord nama-PA yangafuna ukuyisa ama-deposits we have to note down ama-PA asinika ama-challenges right now asikwazi ukuthi sibe nama-challenges and then next year we allow ama-student ukuthi akwazi aqhubeka akwazi ukuhlala kuleyo ndawo leyo understand we have to have agreement ethini if ama-student ecomplaina ngani uchaza ukuthi i-university should not allow ukuthi isebenzisane nani understand ngoba nisisize ngalutho understand asikwazi ukuthi sicomplain ngolandlord ewodwa ukuthi afuna ukuyisa i-deposits or if behluleka ukukhipha ama-deposits awangakhishwa Mfowethu usisakhuluma ngayo indaba zeyimali abafundi bayakhala futhi bakhala ngeyinto eziningi especially ama-refund baningi abafowethu mhlawumbe bathe bayikhokhela ama-registration indlela ezahlukahlukene but mase kumele unespace mhlawumbe ukuthi uzokhokha even ama-postgrad mhlawumbe sebebuya bezoqhubeka mhlawumbe nohlelo laba bafunda ngamabhazari ahlukene amabhazari mhlawumbe angene phakathi nonyaka maqala unyaka baye bekhokheleke njengoba bakwazi na but namanje mhlawumbe mfethu abantu abatholile ama-refund abo abanye uthola ukuthi mhlawumbe ilokuzana lokho ayi-applyela last year yabo mhlawumbe waphinde futhi wabuya na this year waphinde futhi wazama ukuthi i-track ukuthi ihamba kanjani application yakhe kuthiwa iqala iphansi kulokhu kudontsiswana nje kuba nalo mzuliswana nalamahhovisi alapha kwa-funding lithini ikhambeleni kulolo daba mfowethu okay so leyo bafo besike sayikhuluma just leyo besifisa ukuthi siyisolve ngokuthi angazi kulinde ukuze kube August ukuthi ikhishwe ama-refund if NSFAS usuyikhiphile imali wayifaka imali kumele i-university ikhokhele imali yakho you understand ingalindi ukuze kushaye August ngoba ama-student asuke ethatha ama-loans ukuze akhokhele lezo imali you understand makuthiwa i-loan iyazalwa yacanga ukuthi ngo-August sobe sekuyimalini leyo so we are willing to assist ama-student athole iy'mali ey'ngaphelele kuzwa ngo-2019 amanye athole 1.5 athole yonke lento leyo so as i-MK ne-TSSA will take i-decision nokuthi sithole abameli abazokwazi ukuthi ba-represent ama-student iy'nkinga zawo ngoba thina if isikhathi esiningi babona ukuthi kunabantu abahleli office bayazi ukuthi obaba but bahleli namanje abaka-remove abawenza umsebenzi wabo understand so kumele sithathe nathi iy'nyathelo ey'ngaphezu ukuthi abantu abazokwazi ukusiza njengaba abameli we are willing to assist ama-student so khuluma ne-organization i-support soyithola Mfowethu ihlezi sibona la ngaphakathi ngokwahlukana kwabantu abanye bathi bazana ama-humble solutions abanye bathi ino-menches nizanani mathotha ngoba yazi kubuhlungu lento yokuthi sesinithathile sanifaka emandleni sakuthatha sihlalo sakubeka and then uma sesiney'nkinga awusaveli uzanani mfowethu sizila kanjani iy'nkinga zethu bafo ngizoqala ngikubeke lokho ukuthi okwe-strike kona into enzima into esisithathile sayibeka ukuthi isikhathi esiningi strike la esikoleni asisebenzi but igcine sigcine sisi-affecta thina ubuthola ama-student ethu aseyaxoshwa esikoleni amanye ayaboshwa but lento ekade ifayithela ayisenzeki understand so thina we are willing ukuthi masilwela ama-student njengoba dichazile bafo we act transparent nama-student sibatshele ukuthi no 1 no 2 suzamile understand but i-university yala ithini way forward khumbula ukuthi amandla awekho kuthina amandla kubantu kuma-student they are also a student la ecampus which are not politically active but they are able to think you understand so you have to go back kuma-student wachazela ukuthi hayi madoda nishilo ukuthi sinenzele 1 no 2 no 3 but siyahluleka la understand i-solution izocommunicate khona back angathi sihlulekile sizohlala phansi siwabuza iyiphi way forward iyiphi indlela esingenza ngayo okusho ukuthi i-solution mase nihlangene kusangaba lama-humble solution kusangaba futhi matches okay ya matches ngeke asifiki lapho kahle kampela lento azama ukuyibeka la ukuthi kahle azithina ngoba sifuna ukungena kulo mkhandlo
umkhandlo wethu uzothi makuthi khona into abayizamayo ukuthi akulungi sizokubabiza abafundi either when it's a mass meeting noma wathi sichaze ukuthi kwenzeke kanje bese senza kanjani then abafundi yeke bazosho ukuthi hayi asihambeni kanje then umfundi mayishilo lokuthumile nawe usina choice kuzoba umfundi leso sikhathi siyashisa yeah umfundi azobethi nali isayilesa nalo ngithi mina ngomgrija nawo ngantshisa mathatha no petrol ayingqondo ya odaleyo nto kahle yokushisa nani ayisebenze ngoba vele ushisa ibhilidi uzolidinga ngawena kusasa so and futhi kulo sibonile 2022 khona abafunda abaqoshiwe lathi abafunda abaqoshiwe nakulonya athi solution yeah so leyo kungaba mhlawumbe into yogcina engakhulunywa but we must try and find ama solutions between the lines vele ayikho into engahluli ukuxoxisana nabantu nibone nifikisana mfowethu ngaqhubeka phela yeah so lento sisho ukuthi siyahluleka sifike lapho sifika khona then sibone siyakhulumisana sisonke bafethu isolution le besinayo kanje ihlulekile yini enye singafika nayo sibone ukuthi igcine sifikisana njengoba sibheke kuma election msindazo vethu ngike ngiqaphele kakhulu lo nyaka ukuthi mase bese ikhundleni nobhuti bathi babefika lapha mfowethu bese befike beqala bekhetha iphele emasini mnewethu indlela okululwa ngayo isandla nendlela okuhlangatshezwa ngayo so ngifisa ukubheka ukuthi nini ni ushukela nomkhonto mhlambe nithi obani abantu kumele bebe nezwi ekuholeni kwenu inina noma abantu njengoba sichazile ukuthi ipower ayikho kuthini nathi siladla sikhona sikhethwa abantu which means abantu abazoba nepower uzokhumbula msindazo sithema maqala lonyaka sesazama so ukhona futhi sizama uhlelo lomshado yes kube buhlungu sokusho nje lokho voice sokusho lokho ukuthi sithe masifika lapha na sizothula udaba lethu ngaphambi kweSRC ukuthi sizana nantu uhlelo nenhloso yokuthi silekelele abafundi ke abaswele mhlawumbe izinto eziningi abantula izinto eziningi mhlawumbe ngokwahlukahlukana kwabo mhlawumbe ngokuya ngasethunjini izembatho nani kepha ke sithe masifika lapha kweSRC newethu kwakhona amazwi avela ekuthenini abakwazi ukwamukela umbono wethu ngoba awufika nomunye wabo oseqhenjeni lapho so ngabe nani nizothi maningena mhlambe nibe naleyo nto leyo ukuthi njengamanje thina ushukela uMkhonto umubomvu umuyelo ohlala leya sisebenza indaba yakho ukuqala ngixolisa ungena manje ukuqala ngiphendule enye into kumele akuvumi ukuthi sitshele ukuthi mhlambe mase lapho umuntu khona lento ezoshintsha sure ngona abafuthi bakhona ohlelweni lawo umshado yayingeke MK yayingeke imshuka yayingeke EFFSC yayingekho neSASCO ngale nje singakathinta ukuthi kwakuyi-SRC noma ngoba phela i-SRC futhi akuyona SASCO nano EFF ngizama ukuzala lapho sasinobhuti uMilazi as uMilazi Shimthunzi hayi iqembu lakhe manje ngizama ukuthi mhlawumbe nathi khona la esibuye sikhohlwe khona noma siwaziba ama red flag iMK ibikuphi ngoba izovuka manje for ama-election yayingasisiza ngana ngalesa sikhathi sithi silekelela abafundi sibanelesana kanjalo ne-team shuka kanjalo ngisasco ne-EFFSC uzophendula ku-MK okay ngizoqala lokho ukuthi lo mbuzo wabese ngiza kuwena ukuthi ukuthi singayibona le nto vele isikhathi esiningi umuntu ophethe ngaleso sikhathi ezokheze beka inkanga lakhe phambili angithi mawuthi uyabheke ngakubeka lokho ukuthi even khangana kwethu MK ne-team shuka sikhanganiswe kona lokho ukuthi isayikho ngathi azama political parties but zama ukubeka umuntu omnyama phambili so angibona ukuthi if mina zumpholo team shuka ngikwazi ukukhala phansi ne-MK sisebenzisane ngingaba nenkinga noma ngafika ngihamba umfundi wayenkangana asho ukuthi bese ngimlekelele so odabeni likabhuti ke uthi besikuphi where we are mphakathi mawuthi yabheka qaleni konyaka sike sazama ngengile sizame ngayo as i-team shuka ngoba i-recognition bathunde besinikile so sazama sike saba namamachi ya-legislature ithombe zakhona nginazo sike sazama ngo-April imali engangenanga first day sazikhaphe izophinde ingene we were producing ukudla esangweni
ku-M4 ya sike saza ukwenza babe ne-rise kodwa usazothini la babenza le nto siyeza kwi-rice siyeza la funa sibheke ukuthi suke kanjani kwi-rice ushukela manje siyeza la so then salokuza sike saba ne-safety march saya police station sakhuluma ukuthi indaba ye-safety yabhedwa nani so bathi bazosilekelela bafake imoto zama-security and then likely sezikhona moya ngaleka kona into zinenani sebazifaka inakuhajikisona yeah so indaba MK ke yothi yona wayivela manje but MK ke yazama ngasiphendulele MK on the call so lana bo sike saba nenkinga lana yabo hayi la ePMP kuphela but nase Howard sathi masifuna ukuregister MK banqaba sanga recognize bangavumela recognize ubani o recognizer SRC okay so if i challenge njalo so if what nasikwazi recognize which means sina asikwazi which means masikwazi recognize ku uKZN which means sina asikwazi ukwenza ama activities thizeni because asikho recognize understand which means asikwazi ukubook event that's not why mhlawumbe sibiza ama students sifuna ukwaphahla ama food parcel asikwazi ukwenza asikho recognize understand so we decided ukuthi no sahlala phansi sabonisana nabafethu we are willing to help ama student understand but yiphi indlela esingenza ngayo ukuze sikwazi ukwasiza understand so sasesibheka sihlala phansi sibheka ama ideologies or ama manifesto ama organization akhona asesibona no maybe singa approach team shook understand ebekhona ama organization esinga approach but just because asiyilanga udumo or asiyilanga into esivele sithi sifuna into esiphezulu understand si approach ke ini team shuka kwabanjalo but nakhona sasebenza phansi kwencindezi ama venue nakhona siwatholi ukuze kube manje ngifuna msindazo ngicela ukuphinda umbuzo ngenze khona la sale khona ngithi mina ubhuti bebuza ukuthi iSRC sike saba nento ebesiyenza ewuhlelo lokusiza abafundi yangasisiza ngase ngithi mina singakafika ekuthenini iSRC engakhona ukusiza abafundi zona lezi inhlangano ezithi singeza abafundi zike zenzana ukusiza abafundi ngase ngenza isibonelo ngento eyenziwa abafundi ebenziwa yithi nalangumfowethu uMkhonto nabanye abafowethu ukuthi ayikho inhlangano eyafika ukuzosisiza ukuthi njenge EFF ngithi njengoba nihlanganisa imali loba njengoba nenza ini nakho ukuthi silule isandla nathi kunalokho sasilwisa zonke engasilwisanga ngoba yayingekho yasho akacanga ukuthi umbuzo wakho usuphendulile engalwisanga ingoba yayikuphike ngiyacabanga ukuthi iMK ayinaso isikhathi esiningi ifikile la esikoleni fika ngayiphi nyanga ngicathi sino 3 months sikhona oh nifikela ama election ngiyaqhubeka asikela ba election election ukuthi sibe visible sikwazi ukuparticipate you understand yeah njoba ichazi as recognize wami so asikwazi ukuthi izimpi ze-UKZN singekho recognize nge-UKZN so ezinye zezinto lezo kuphendula umbuzo wakho kuyiqiniso kwesulele limsula but cela sibheke la msindazwe ubafu ukuthini indaba zama recognition nani ebese thinta futhi indaba zokuthi kunezinto abangakwazi ukuzenza ngoba abarecognizewe ngifisa ukubheka ekuthenini ukulekelela umfundi kubiza recognition ukuthi nangu ubhuti laphana akangalali ngadlile unasisinkwa wena umuholi kumele ulinde ukuze iqembu lakho libhaliswe noma ubuholi kumele sikubone kuwena ngisho iqembu lingekho siyakwazi ukulungisa lokho sikwenzile abanye sike sakwenza before abanama personal issues but sike sakwenza lokho umuntu mayifike nenkinga sim-assist understand thina sile organization enhleke sakwazi ukuthatha inkinga yakho siyenze kube inkinga yethu understand asingagcina ukuthi ibe inkinga yethu but si provide ama solution ngiyokusho kwakho mnewethu uthi mhlawumbe no 3 months inhlangano isunguliwe but nina bengathi nikhona wena nje usakho nje mfowethu ukukhona ngaphambili kwawo 3 months mhlambe ngifuna siphuzweni lokuthi inhlangano nabantu abakuyona uma masususa uMkhonto mase kusele wena siqu sakho kusalaba because angithi wena njengamanje uzara njengosihlalo ofisa ukuthi engene emandleni yawo and uhlalo ofisa ukuthi engene emandleni mase usemandleni uzobe ngasiwona uMkhonto osemandleni kepha kuzobe kuwena ngoba uMkhonto uzobe ungasebenzi kube kuwena osebenzayo so ngifisa sibheke emuva ekuthenini unyaka nje lo wonke lokuqalile bokhona but ke zingakanani mhlawumbe izinto sothe wazenza wena ekuthenini uhlangabeza abafundi sesizophetha nje but wami into engekazenza ziningi kakhulu I was assisting ama student amanye awo ayenza iPols 101 understand for free
nga expectanga lutho basitandlela mnezo ngibafundisi for for free nga expectanga lutho, understand? Ngathi dawo khona for free just because uyabona izinto ezenziwa manje lesikoleni akekho umuntu ofundisa umuntu sengitshela ukuthi mina ngathi nawe kuyakumangaza ukuthi yenzile ke ngwenza mahala cabanga mahala kona kuyathi ngikwenza mahala just because ungayenza nawe research isikhathi engisichithile ngibafundisi lokho ngikhombisa yini ubuholi lo mahala nganga expectanga something, understand? Kangasho ukuthi ngikwenza lokho ngoba ngifuna ukuthi one day mase ngifona iMK ngibe usihlalo cha. Kangikwenziswa ukuthando lokho. Understand? Sure. So kuzona wonke nje iyona eseqhulwini le. No, kukhona lokunye ngikwenzile ukushow ukuthi ama personal, izinto zabantu ezipersonal. Kushuthi izenzeka ngasese mhlambe ngifisa ukuthi umsidaza sesizoya ngasebaphetheleni nohlelo lethu ngiyabona uyakhala umzala ngaleli move. So ngifisa ukuthi sesibheke la nelazi nawe mfowethu nethu la sibheke ake sisuse amahembe kusale umuntu sisuse izembatho kusale umuntu. Ngifisa sibheke babhemu ukuthi lana sesiphetha ziningi inkinga esibhekane nazo ngaphansi kwesikhungo ziningi kakhulu futhi but ke wena njengomilazi njengomthunzi mfowethu uthini kubantu mfowethu ngoba ngiyazi ukuthi mfowethu ukhona mfowethu umyalezo mhlawumbe ufisa ukuthi udlulise kubantu manje njengoba nje sibheke kuma elections yazi ukuthi isinqumo esizosenza ngalezi insuku ezo2 izona ezosibusa mhlambe inyanga eziyi12 ezilandelayo noma ngithi inyanga eziyi10 mhlambe izayo zangonyaka ozayo izona ezobe zisibusa. So ngifisa ukuzwa kuwena mfowethu ukuthi njengomthunzi hayi njengoMK hayi njengoShwela but njengomthunzi omilazi ofikele esikoleni njengomfundi naye obe nazi inkinga yabo and lento propaganda lento ukuthi nokuqasha manga ngikhohlisa abantu bese ngiphatha kabi because nizofika kuthina nifike nisithulele into ethi yini imanifesto kwiqhiqi uma sekuyesinye isikhathi science yonke lento nesithembisa yona. So wena njengomfundi omthunzi uthini kubantu ngalento enisitshela sona nina nithi nizosenzela sona njengosopolitiki bala ngaphakathi ekhambasini but le impendulo yakho angifisi iphume kuwena njengohlalo mhlambe noma njengensika kaShwela but ngifisa iphume kuwena njengomthunzi ongumfundi waseUKZN. Okay. Engakusho ke ngoba sekuzoba nokhethwa ngithi umhla ka10 ngo11. Imanifesto I think ukuze kusebenzeke kumele ilandelwe njalo. Lo ngenile ngaleso sikhathi ebenikhumbuza ngoba kanithembise into ukuthi akakhe vele mawungenile akumele uqale into entsha uqhubeka nalokho bathembise kona just uku-update ukuthi into ukuthi ngathi ngizoyenza ngihawufana nayo lento ukuthi yona ikanje nakanje lento ngithembise into ukuthi yona ngihawufana nayo nganithembise clinic yona ngisakhuluma nosibani silinde impendulo ngoba nganithembisa ama-4% ona ngiwazama kusibani ngisalinde kanje into ukuthi yona beyilula ngikwazile ukuyithola nansi ngisazama into ukuthi yani so mawungena lapho ungazama into entsha izophinda uqale sebenzela lokho kusebenzelayo ubone ukuze noma ufuna even ne-second chance umkhandlo nawo usho ukuthi ngangibale izinto eziwu10 eziwu6 nazi u4 bewusandlulile kodwa manje ngizothuba lesibili ngizosala sengilungisa wona ngeke okunye ngizocela ke kakhulukazi ukuthi yazabafundi enye into ebuyishaye ukuze even abantu abasimele no if bangaba namandla angakanani amandla amaningi abathatha indlela ukuvotwa ngayo uma ungavota 20% wabafundi la esikoleni ngoba last year kwavota 25%. Uma ungavota 25% which means lo muntu lenimfakile ngaleso sikhathi usuka nganawo amandla ngokuphelele ngoba akanayo majority vote yabafundi. Noma ungaya kwi meeting mhlawumbe ayidla school about 25,000 if ukuvota 55,000 yeah uma uvota 5,000 wabafundi akuyona majority. So ukuthi amanje ohamba ngawo ne-university bakhuluma naye izobona lo muntu kahle abantu abarepresentayo ila okusho ukuthi kulezinto mhlawumbe angakwazi ukuhamba efike kuzona noma kunenqomo angakwazi ukuthi mhlawumbe ayithathe ngoba nakho evotelo ehlanzana mhlawumbe no yenqomo yayithatha ukuthi isindo sakhe azumkhakhe ku-institution
sidepende izwi lakhe. izwi lakhe lona lihamba kangangani ngoba isibalo sabafundi siyivolume enyusizwe. siyivolume enyusizwe ngoba if mina ngizovotela abafundi abawu 3000 kulo 25000 ekho invest uzobona lokuthi lo muntu abantu abamlandelana abamlalelayo abawu 3000 you understand so ibona abazobona kahle lo muntu even mayikhuluma akapresent le 22000 25000 present idlanzana present le ngazana lakhe ngavotela so uma sivote sibona kwezinye kwamanye ku UJ kuyafika mbe 70% voting turnout kuyakhombisa ukuthi majority yabafundi lo muntu yamlandeli yakholelwa kuyini so izwi lakhe lihamba nesindo leso ukuthi akhe vele wafa kwe majority yabafundi nezwi lakhe liyakwazi ukuthi mfowethu sidaza mhlawumbe imibuzo emibili yokugcina yokuphetha oqala ngizofisa ukubuza bengifisa ukuthi uvele ngalesi sikhathi ngenkathi ngibuza ukuthi yini iSRC yini inhlangano bengilindele ukuthi abantu ukuthi bazochaza beze befike ekuthenini ubani abazomvotela as president noma angaze ngizwe bekhuluma ngayo abazofundisa abafundi bemvotela as president lokho oqala mhlawumbe okwesibili ngokuveza umfowethu ngoba seveze ukuthi kubaleka kangakanani ukuvota ngendlela achaza ngayo ukuvota ngizakho ukuthi yini mhlawumbe engcono akayicabanga noma angasuggest ukuthi kungasiza ngoba ngicabanga ukuthi into yenza lokho uma ungaqhathanisa mhlawumbe yonizulu sothi ba more than 60% abantu abavotayo ngoba khona abantu abamnyama la isikweni khona amandiya khona belungu khona amachina khona in and angazi ngathiwa ngibona kwi-MK kunendiya lapha phakathi mhlasimbe ngimina ongana ngizama ukuthola ukuthi njengoba kunabantu abangavoti yithi esingavoti ezabantu abamnyama noma inhlangano zikhetha abathile efuna ukuthi bavotele kodwa umuze ngithanda kakhulu lo uqala ukuthi indaba engafuna ukuba upresident. Okay indaba ukuthi singafuna kuba no president ku central la ekhaya ke ku-UK kune constitution ye-SRC iyona esho ukuthi ukuze contest ecampusini kunganjani so ukuze contest ecampusini kumele be recognized kule campus so ya contest uCentral bakunika if ukuthi uregister kuma campuses awu 3 kuya phezulu so kulonyaka sinemali esibheki kuphela so lokho sigunyaza ukuthi contest imali esibheki kuphela nikhetha abanike ku-Central nizoyiyeka nje nalvote ku-Central sisakhulumisana nako vele ku-Central kunesas kune EFF kwamanje besingakabi nalo isayidi kodwa sisazama ukubheka kodwa nisayidi nizokuthatha ekugcineni ya kuzomela sibone ukuthi simisa kanjani kwanathi singabafundi sovele sibafundi nathi kuzomela sinani kuzomela ngivote ku-Central nosikalo uzomela vote but kulelo side singathi kahle bobabili abakakasi approach basitshele ukuthi plan yabo ikanjani uzomisa bese ngiya kule umunye umbuzo wesibili ngesikhathi no mnewethu bese kucela nje awakho ukuphetha mhlawumbe siyibhekise lapha kubantu mhlawumbe nisibalele nohlakalweni labantu eniza nalo ukuthi mhlawumbe bangobani ukuze bezokwazi ukuthi abantu mabefika lapha la kungenwa khona kuchofwa khona beyazi ukuthi babhekana nobani ngaphansi ukuyibona enistreka ngabo noma enibathumelayo ekuthenini behambe beyohlangana abafundi usizwe so abantu kumele bamlindele lapha yana ku chairperson kuzovela kodwa iloko ye-TSSA Mshuka ushukela babevotela ushukela bofathi bavotele thina sonke somkhonto imina uzobehamba beSRC from ukuba uchairperson ebese kuthi bese kuzoba ufinance wethu uyena ke lo phambi kwethu ubusiso ubani phela ngiboni sorry sekhothi ubusisa kakhulu wena ubusisa kakhulu ebese siba no campus secretary ekuzoba usakhile sibiya uzobe ranela for campus secretary ebese siba no SSO kuzoba yena kuthandiswa mabele uthandiswa mabele bese sizoba ke no college rep for AES ekuzoba uInathi Gumede bese siba ne college representative la College of Humanities kuzoba aphelele Dlamini ebese sizoba ke nelaka law and management ekuzoba uthando kuhle eXaba ekuzoba no Mastende ke wethu ke kuzoba uhalala abamazi ngoDeno kaMbokazi oyizona ilona bandla lelo strike ngalo ibona abantu ke labo bazo represent abafundi ngokweqiniso bangaka besifazana bangaka besilisa kakhulu
Angibhalansisa amajeni ukuthi ngizongazuthi uma stand wesifazane. Uma stand wesilisa abesifazane bawu2. Abesilisa abe3. Oh 8. Angithi vele i-college is individual kubalwa ku-top 5 so abantu besilisa bawu3 avela ngikho kulento ukubhalansisa amajeni ngokubuza nje babili abantu So awakho kuphetha mhlawumbe but mina voice sesivala sesivala nje asabafundi bafethu ngomhlaka 10 ngomhlaka 11 uma sivuka kushaya 9 asivote singasilinde umuntu afike eminyango azokuvotisa just inkinzo ngena ku-outlook ungene kuyona uvote. ngiyahlukumeza ngoba sisihambe sethatha amafoni manje sengizivotishwe ngenkani msendazo mfowethu siphetha futhi akukho nje ukuningi engingakusho bayiphumela abafowethu basile ngiyabonga siyabonga kakhulu mfowethu South Africa Ningizimu Afrika kuphi nakuphi ngempela ke sibonge kuwena awuthe wathatha ngesikhathi sakho wabheka ke wona ke le episode yethu ke namhlanje igama lehlele kulibhekile ke njengamanje ke iyona ke the Varsity podcast masike esikhungweni the Varsity ke podcast la khona sinengxoxo ezithinta khona abantu ethinta khona ke abafundi ba ngaphansi ke kwaso ke lesi sikhungo esikusiyona thina ke siza kuwena sikhamba bukhoma lapha ngaphansi ke kwesikhungo sikase UKZN ePeter Maritzburg campus basike kwandonga sibomvu ke omkhulu ke wakwaZulu Natal mina ke igama lami ngusiphamandla uphawu mabusi kwamgilitsha bathi ke umfana kaMhleko phansi eMatuba ke enkundla isigodi na kanjani ihambile zethu besinazo namhlanje ngaphansi ke kweteam Shukela bese kuba ke wona ke uMkhonto bathi ke baya kuma elections ngomhla ka10 ngomhla ka11 na kanjani yenza kanjalo ke wena sekukuwena izwi elakho ivoti lakho isikhathi ke sakho kanti ke ngakhohle ukuthi ke usilandele ke yona yonke indawo enkundleni zokuxhumana akuphi nakuphi from Facebook uze uyofika lapha ke ku TikTok YouTube ingakwazi ukuthi ke usilandele esikhungweni the Varsity podcast lapho ke suke sikulethela khona ke ingxoxo ezithinta wena nami nawe danke siyabonga.